Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan ha Lucas, Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nairurumanak iti panagriknak. Isut gapuna atim mangkenen ti puso. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lucas. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kayo matan manong? Pinagpasturan nyo matan iti kalding tinagmulaak. Pasensya ka na din ko. Nakabulos mat gayam di kalding ngayon wayway ni Ethan. Sana bale, agtubo pa'y mat dagiti kamote makinan na. Ngam maitantan ti panagbagasda no kasta. No asino pa'y tawan may tultulong na, iso pa'y mat ti mang perwisyo. Ulitak ti daw iti pasensya, nanang. Kan saan kayo amadanagan? At dantulat ta ka ti mabiro kak at trabaho. May kan kayong tumot lang iti igatang yu iti agas yo. Day talangan tinamnamaam, no adda mangayap kan ka nga karpintiraw. Katanya ngay nga rod, nanang. Awan mo tinalawa at alunin tayo adaga. Sa anak mo't akas kini Julian, anak kaadal, isong adda trabaho na. Kat, day tati makagapong apalan na. Kat dadaalan nyo matandag iti mulak. Saan na rod anay gagara, ading ko? Unay mo't ipanagsasaw ni nanang mo, ganti kabsat mo kan kalakay. Kasla saan da kaakap-kapinan mo. Isong nga rod ana sakit tinakam ko. Gamawan mo't nga rod maaramidak. Nagrigat mo't nga mintibiyag tayo. Isong awan ti maitad ko kininanang akwarta. Ala, agan anos kalakay. Barang adan to mangayab kan kang agtrabaho. Day tati kanayon ko ngay karkararag bakat. Day adda ko mamot mangayab kanyak iti diretso at trabaho. Tapno makaginawa tayo mat basig. Ading, ipagod mo kumamot dagiti manok mo. Ibusan damat dagiti dawa ti pagay ko. Saan ka man nga agin bubos, manong? Tasyak ti makatultulong kaninanang. Kasano nga ibagam nga ipagod ko? Kasano da nga ron ang makasapol iti kananda no nakapagod da? Kat ikam ida iti kananda Agmalmalam nga addaak iti trabahok. Asino nga iti baunak amang pakan? Idinto ta sika. Awan mo ti aramidam dito'y balay. Di bantayam nga agmalmalam dagiti bagay mo. Tapno saan akanan dagiti manok ko? Makipagpakaasyak ko man mabalin. Ay ngam no di mo kayat, bayam harudan. Tapno saan nga iso ti pagapaan tamanen. Nagapuan bakit? Napanak nagbirok iti pagtrabaho ak iti ili, lakay. Agtrabaho ka? Wan, kat adda na biro ka. Sana bali, tadakkan mo to ni Ethan. Sa bagay. Kat, kaano ka nga rod amang rugi ngay? Inton bigatan Nasayat mat nga rod. Isupay ti mabirukan. Nasayata si Mangpet kan bakit? At da nagayab kanyak nga trabaho. Dakkel a project da ito Iso nalaeng, tayo jay San Fernando. Kat ano sa mun alakay? Wen, ijay kami barak sa maturog. Sabado, wano, Domingon to, inton makawidak. Imbag mo tadang trabaho. Tapno matulungan tumatiinang. Tapno saan da kaatag-tagibasitan. Manong! Umay ka man dito Ni matulyan day chay. Pay nga ta. Mabit lang Inak man kitaan. Apay ka di hulyan ading ko. Mapukpukaw ti duldulin ko akwarta. Awan sa bali nga imunag dito'y balay. No saan ati anak mo? Umay makibuybuya iti TV. Ethan, ada ka di inalam akwarta? Nanang, bagak matan. Awan ti inalalak. Saan asya tinangalak? Gapo iti kinarigat ti bedyo, iba unyon ti anak yung agtakaw. Uray marigrigat kami laing, nanang. Saan kami ngagtatakaw? Saan nyo apagbalinan ngagtatakaw ti apo ko yo? Takadaraan nyo dahi tapabasulen yung ngagtatakaw. Awanan kay ti mudo nga inanak.
Bugbog kawan na kidain! Nanang, pinumpadak. Ala, nanang. Husto daytan. Tamangan noon niya pa'y timapasama kada kayo. Tandaanan nyo, makapadakas kada kayo ti agungat. Kat si kamot manong. No agdadakas ang mapasama kan ni nanang. Basol mo. Sikat imang patay kanyak. Kat tapno awanan ti problema. Pumanaw kay ti sularkaw. Saan kayo akasapulan? Sige, pumanaw kami. Total, saan matlaang nga anak ti trato yo kanyak? Kat lipatin dakmatan nga anak, manipod ita. Ngam Lucas. Umay kayon, agawid tayon. Agpudno ka anak ko. Nagtakaw ka kadi ha? Nanang, saan ko ang marami dayta? Awan tinagtakaw ko. Diyak pa'y napadasan tinagtakaw. Jackpot siya na maaramid ti anak tati agtakaw. Nasaysayatan na pumanaw tayon. Ala, mapan mo kasaritan ni nanang mo. Agkid daw ka iti uray basit lang asular. Ang mabalin tayo apang ialisan dito'y balay tayo. Bagbaga kung to'y balay tayo. Ialis tayon. Kailalamat na ito eh. Pakakita am idinapigsapay ti birok mo. No amukla ko maapapanawan na tayo matlaang ni nanang. Saan ko man adito iti nang ipatakdarak iti balay. Sige, tamapan ko ka sa uninanang. Patsak nga umanugot dayjay. Pasensya kayo nanang ha. Idardaras ko ti agaramid iti uray kalapaw payla nga pag naidan mi. Sakbay ang mapanak ag trabaho. Talagang aming ngawan asiti inakanyak. Ay, ayos laeng, Barok. Ado pa'y ti kayo di tasirok ti balay. Uray alaeng mo, no kasapulam. Ay, alaman nga rod nanang. Imbag kayo pa'y. Tamaasi kayo kada kami. Amok matirigat, Barok. Kasta kami mat itinay di asawag. Narigat mo ti panagbiyak mi. Ken, anak ko ti asawam. Iso at tulungan kayo, ah? Di kay madanagan nanang. Numalpas ko lakit dito ipatpatakder ko akalapaw mi. At dagur uray at trabaho. Matulungan kayong tumet. Sa anak ba't nga daw at iti supapa, Barok? Makitak lakit di naging awat ibiyagyaw. Naragsak ako. Nalpas matlaang ti kalapaw tayo bakit? Agpakada akon. Mapana kon iti pagtrabahwak. Agan-anad kalakay. Anadam ti bagim, ha? Uray si kamet Saan ka unay nga agpakpakarabi iti trabahom? Narigatan. Katag may saka nga agawid. Adayo pa'y matipagnaam. Awan mo tinalupo at tao dito'y lugar tayo, lakay. Sa bagay, ang awan kastay agan-anad. Lakay, medyo dakalan tinaurnong ko. Kasano kat duwatamat nga trabaho. Amang ano kaya't mo napadakalan to'y kalapaw ta? Dak pa'y masango. Mabayag pa'y amalpas di trabaho mi. Urnungam latan dagit itad ko akwarta. Padakalan tanto ti kalapaw ta. Inton malpas da ito'y trabaho mi. Ayun gayam, birthday ni nanang inton umay alawas. Agawid kanto Kasta ka di. Apag iso nga rod. Saan mo nga ilaklako jay may sa atarakan ta ababoy Partsenta inton birthday ni nanang mo. Anya? Partsem jay tarakanta? Katuan ado mati ka roba. Ayabang to amin ida. Panagyaman ko kininanang mo day jay. Kan kastamot ten akayat kong iparabor ti basit masapsapulak. Tabareng dakdakkel to ti supapak na. Alaman laangan, no iso ti pakaragsakam, lakay. Daytoy, ti pa-birthday kada kayo, nanang. Kas panagyaman kumetan, kadagiti amin atulong yo kada kami. Ay na, sobra-sobra mo dayto, Barok. Ay, maragsa ka na. Gaputa, italaang ang mapadasak ti aghanda, iti kastoy kabungga. Agyaman ako na, Barok. Awanan yaman na, nanang. Ne, adagsakpat a bisita. Nakayon timang sabat kada kuada. Ibagayo ang mga dametan. Ay, wan ba? Sige, panawan kayo pa ditaw. Lakay. Nalipatak mo tal abinagaan ni nanang mo. Adan sa amin dito dagiti kaaruba na malaksin iti kabsat mo ka ni nanang.
Awan bibiyang kon kadakwada. Jakmat imbaga nga imbitar mida. Wan ang kasla nagmadimat. Amuda nagparti ka. Ngam saan mo nga inayaban ida? Saan ka di pinapanaw da tayo? Saan mo ka din amalagip da ita? Lipato mong dayjay lakay. Di na patag, napintasan ti kasasaan ta. Makaamiris na tulad ta akam mali ti inaramid da. Saan? Jak to malipatan ti inaramid da kanyak. Kasla imbelang da kun iti kasjay nga inaramid da. Tatang, nasabat ko itay ni Apong Lydia. Kat, anya man ang timbagbaganakin ka. Saan na nga imbaga, nga damanin na pukaw a kwartada, kat pabasulan da ka manan. Saan, tatang? Dinamag na. Nuag pa sa birthday ni Apong Winang idikalman. Kat, anya timbagam. Wan, kunak Dinamag na pa'y. No sikatin nagpaparti iti baboy. Anya timbagam. Wan, kunak manan na. Kat, anya ita. Siguro, umapal ita dayjay. Iso kuma, tinaipartyan iti baboy. No saan na tayo apinapanaw. Amuyo ka di tatang. Nagsingpat itay nakisaw kanya. Saan na nakaslay di? Aka na yung nakabugbugtakan. Talaga akas ti ugali tinalaing a tao. No adda kayat da. Simangpat kagaya man bakit? Anyang eda kita. Prutas, kan agluto akman iti bulalo. Nabayag namin asaan tayo ang nagsida iti bulalo. Kastaya, mayat Ne, talumot asupot dagito'y prutas. Wan lakay, kukuha tayo day tamaysa. Kukuha mo't ni nanang day tamaysa asupot. Kan, itad kumot ka ni nanang mo day tamaysa. Napananaya di anak mo, ta ibaon ko ang mangipan ka dagita a prutas. Asino tinagko na nga ikam dagiti at tao? Ni nanang mula ang ti ikam. Lucas, saan ka mo't nga agkurkurang? Saan mo kumamot nga imutan ti bukod mo nga ina? Katsak nga anak da. Anya ti inaramid na kanya kiti. Nasayat ka di ti inaramid na. Nalaka ka mo't na makalipat. Baybay ang ka din. Pakitaam na ta iti nasayaat. Taagbabawin tumot laang iti inaramid na kan ka. Basta, nasakit pa ilaang tinakam ko kadakwada. Anya adakas nga angin tinang iturungkan ka dito'y Julian. Kung amin manong, nagrikapan ti kumpanya pagtrabawak. Kat anya ita? Maditirik na ni nanang. Saan ko ngamin na maigat gatangan iti maintenance na. Umasilaga kumakan ka. Tas ikapay lang ti gumatang iti agas na. Kan lumabalin. Ipanta ko maiti doktor. Adamat lagay masapol yung kanyak. Idi, naglalastog kayo akaslawan kasapulan yung kanyak. Pinapanaw dak, akasla sa anak akamang ti pamilya. Manong, pagkawanan na kami kuma. Lipatan tayo kuman tinapalabas. Ipagpagapumla kumakan ni nanang. Kaya't ko pa'y nagbiang ni nanang itinapaot. Pasensyakan. Awan maitulong ko kada kayo. Sika ti paborito ni nanang nga anak. Isu akargom ni nanang. Sige nga rod, manong. Agpatuloy ako na. Kat pasensya ka na no nadisturbo ka. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Lucas. Saan akas na ti ugali ti sigod a Lucas an amamok? Punasam ko matigura iti barukong mo. Sakbay amala daw ti amin. Tsaka mo, maging gaita. Saan mapukaw iti langip ko ti panangirurumunda kanyak idi? Iso nga agibalbales ka. Sika ti agdaan ita. Kat awananda. Saan mo kumamot atuladan ti naramidakan ka idi? Tano aramidan da ita? Awan matlaang ang tinagdudumaan nyo. Danggan na kumamot nga asawam. Agbabawi kan tumutlaang no adadakas ang mapasamak iti inam. Sige. Ipagpagapukan kang asawa ka. Aramidag ti pagayatan na. Gapot ay ayatan ka. Jak kayat ngagsakit tinakam mo kanyak. Ne, manong, si Maruno kamat. Irubuat mo ni nanang.
Tay pantay di ospital. Agyaman ak manong. Kung akon kat. Addaan ka itinasayata pa nagpuspuso. Ti asawak ti pagyamanam. Gaputa isuti ng pilit kanyak. Uray pay. Gaputa imay ka. Kaya ta sa unday ta. Napatagninanang ka. Ita, nasayaatan ti trato da kanyak, Mr. Lonely. Si mayat matan ti kasasaad ti inak. Kat ita, naikat matan ti gura iti barukong ko. Gapu iti agtultuloy apan ang bagbaga kanyak ti asawak. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lucas. Agyaman ak pagayam Lucas iti daytoy apakasaritaam. Nagasat ka iti asawam. Gapu taam muna ka nga isuro iti nasayaat. Kasta ti rumbang iti agasawa. Agtinulong, agbinagbaga, ken agpinnalagip, no addat makalipat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lucas, manipod Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Luisa, manipod probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat, apay drama ti pakasaritaak iti bihag, barang makaipaay iti liwliwa, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagpintas ka matan iti day taasuot mo, anak ko. Adda ka di atin daram apaskang. Inawis na namin ti may sa akatrabahuak, tatang. Agloag ka no, ta birthday na. Katmaan kami ti may sa restaurant. Ibang man, asino akatrabahwam. Ni Jordan, tatang. Saan ka di anasingad kayo iti tunggal may sa? Kunak paikit di ano boyfriend mo ide. Jakman amoy ti day di a tao. Saan mat nga agaram? Ngam close kanya. Dagiti amin a babae a katrabahwak. Siyak mati kay kayat nangas asitgan. Amangan mait no mabain laeng nga agaram. Siguro Ngam no arman nak ay sungbatak adagos. Kayat mo asawin. Kursunada mait. Jak ilibak tatang. Ngam agayatak matkan ko na. Nagbayag ka. Itay pay lang nor-urayan ka. Anya turasan. Ang mga namala daw ta. Nakababain matno datalaan ti urayan da. Pasensyakan. Ngam nagsarsarita kami ngamin kanitata. Ang mga nugumura kan ka ti Prince Charming mo numala daw ka. Ay, Prince Charming ay bagbagamot. Day tamot ngamit ti manbadlaw ko. Kursunada na ka ni Jordan. Saan mating agar-aram kanyang Mas dawak nga rod. Apay ako nang asaan nga agar-aram. Kat madlaw mat ako kursunada na ka. No sumangpet iti bigat. Si kaadagos ti birukan na. Ang mga no naruam akas giant kaya aramidan na. Ay na patyan na gayam. Agayat kan ka ni Jordan. Happy birthday, Jordan. At ito regalo para kan ka. Sika talaga. Nagtaktak ka pa ilaeng. Ang magyaman ako na Mala, agtugaw ka dito abay ko. Agyaman hak? Kunak no naladaw kami. Apag husto lang ti sang patiyo. Orayan mi ti orders mi. Amangan no adda kayat mo nga inayon. Okay laan. No anya ti in-order yo.
Huston day chay. Okay, makamo ka. Ngam na da sa bali akayat mo, ibagam lain. Happy birthday pa rin. Gawin ka rin. Agyaman nakmat kada kayo. Agan-anat kayo ti panag-awid yo. Yes. Muna ka rin. Luisa, itulod ka ni Jabalaya. Saanan? Kabaalak mo ti agawid nga agmay-maysa. Kababay mat kan ka. Di ka nagkid-kid. Ada extra helmet ko. Iso nga yangkas ka na iti motor ko. Sikaman laangan ti makaam mo. Kasta ti kayat ko. Umanugot ka. Tapno sa anak agumura ken ka. Anya? Kaya, nakitam ka din di kabarbaro akatrabahuan tayo? Saan pa imat? Apay aya? Napintas ka. Kan, kabagyan ka no ti manager tayo. Kasta? Tsaklaan mo magpaiso. Ang kasta mo ti bagbagada. Sapay la ko mga ruta na singpat. Narigat nga min no sip-sip. Ay, kastamot nga rin ti pampanunot. Sa bagay, awan mat kit di pagdanagan tayo. Tar-aramidin tayo, matitrabaho tayo. Wana, dayta ti importante. Oh, Luisa, lunch break. Gusto na itan. Intag lunch. Sika talaga. Apay akanayon asyak ti ayabam akakuyog mo nga lunch. Ada ka didakas na. Sigod ba't nga awan reklamo no awisan ka? Apay nga itakat agreklamo ka maten. Ilepas ko pa nga minti ar-aramida. Gusto na itan ko nakmet. Ay, di nagbuyo na nakasta Diyak kaya't tinatangkan ti ulo na May kakit din. Ay, sige man langan. Ay, talagang awan maaramida kan ka. Diyak ngarod kaya't mabisinan ka. Sumardeng ka man. Saan mo akayat ni mabisinan? Iso amang pili ka iti kadwam amangan. Makamu ka. No dahi tati kaya't mo apanunutan. Ngam no saan ka asumurot kanyak? Saan ka matlang nga sardengan? Wanan. Amok asaan ka amakapangan. No saan nakakasango. Amo matlagayam. Iso ngarod nga inayaban ka. Mala, mabanta nga roden. Hi! Siyak gayam ni Amara. Kabarbaro akatrabahuan nyo. Mabaling ka diti makigidan nga aglans kada kayo? Awan. Sige, makigiddan kan kada kami. Siya gayam ni Loisa, kat isumat ni Jordan. Okay, mapantay nga roden. Nasaya at tadakan anak ko. Umulig ka. Ada agur-uray abisitam. Sino? Ti kinaubingam. Nagawi din manipod abroad. Adaytan. Nulan, adan ni Luisa. Sige agsarsarita kayo pailaeng. Taituloy ko ti aramidak ejay kusina. Sige lang tata, agyaman na ka. Kaano pa iti sampot mo? Idi kalman laeng. Kumusta kan? Okay, aklaan mat. Ada apay lang iti sigod a pagtrabahohan. Katsika, kumusta kan? Okay, aklang mat. Kaano ti panagsublim? Sikamat. Kasangsangpat ko pailaan. Ti panagsubli kong ti damdamagan. Dakas ka din? Saan, met? Ngam saan ako nagsubli? Taapay? Agpatakderak langan iti negosok ditoy. Oh, nasayaat mo kasta. Kwagayam. Mabalin ka din nga awisan kang agpasya rin tong bigat. Domingo mat. Katuan Sa bagay, mailiwak matankan ka. Manun atawan asaan ta anak kita. Among anak, panagkunakit agkurso na dakan kaninulan. Pagkunaan nyo matatang. Saan nga agdadaal iti oras nga umay mangsarongkar kan ka? No saan nga interesado kan ka? Siyempre, kaubingak. Amang ano gayim lang, ba't ipangibilangan na kanya? Apay nga rog nga inawis na kang agpasyar. Agpasyar laong mo't? Asino nga iti kay kayat mau? Ninulan, wanaw ni Jordan. No da kayo ti damagag tatang. Asino ti kayat yo para kanyak? Ay kit, ninulan Tamo ka, unti ugali na. Ngam saan mo't nga agar-aram kanyak, tatang. Orderam amin na kaya't mong orderen. Saan ta kay KB ita? Siya ti agbayad.
Malagip mo pa'y gayam tinapalabas. Ida agad adlal tapay laang. Kan agpada ta a working student. Wen, narigat ti panagbiag idi. Italaan mat, amakaramanda tao iti na imas amasida. Ngam naragsaklat tama ti panagbiag tayo idi. Oray bugoong laang ti masida. Sa bagay, agpaiso ti kinunam. Ket, kumusta ang ti love life mo? Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y, si Kangay. Awan pa'y? Nagapo ka iti abroad. Awan ka din nasara kami dyan. Saan a girlfriend ti ginagarak iti abroad? Kwarta. An-anwam nga di kwartam. No awan mo't girlfriend mo. Adan tulad tamat Apay ngay sika. Katawan pa'y boyfriend mo. Nay, anak. Handamat agbus-busina iti batog ti balay. Kita man. Ninulan day ta, tatang. Kinuna na nga itulod na iti trabaho ita. Imbaga kasaanan nga magpilit mat. Ay kahit idardaras mo nga rudan at agrobwat. Tapno saan ang mabayagan nga agur-uray. Sana bali tatang. Urayin nakmatlaang day ta. Imbagak mat nga alas 7 nga umay. Namawan pa'y alas 7 at daditan. Ingka nga ron pa'y paunagan Umunag day ta no kayat na. Kan bayan yung taaguray di taruar. Asino din ang itulod kan ka? Ninolan, kaubingak. Agar-aram kan ka? Ha? Saan? Intulod na ka? Ngam saan nga agar-aram? Anya di kayat mo asawan? Imposible nga itulod na ka. No saan ba't nga agar-aram kan ka? Kat, sika? Itultulod na kumat. Ngam saan ka mat nga agar-aram kanyak? Saan ka di? Ha? O sige, Jordan. Panawan ka pa'y. Inakon iti lamisaan. Hi! Good morning! Good morning, Mat. Apay nga imasidag ka? Ada ka di damagam? Kayat ko lang ti makigayam kan ka. Agyamanag no kayat mo ti makigayam kanyak. Kinapudno na. Da kayo kin ni Jordan ti kayat ko apakigayaman. Ayun gayam. Agar-aram ka di kan ni Jordan? Saan? Agayam kami laang. Sigurado ka? Wan, Mat. Saan mat nga agar-aram kanyak? Apay ka di. Awan, nadamag ko lang. Kanayo nang matan ti mangsukon kan mangitulod kanyak, Nolan. Ang mga lumataktakan, kababain mat. Bayan na kadilatan. Dagdagasan ka lang, Mat. Tadi isupay ti pagpleten. Agyaman nak ha? Ngam no ada importante apapanam, uray saan na kun askunan. Saan ka kading agbabain? Nagkaubingan ta, Mat. Isungerwa mo ti bagim. Okay, makaammo ka man laangan. Abi akas to'y tirignak. Masursurunak. Saan asya ti inawis ni Jordan ang nag-lunch? Nimaten amara ti inawis na. Ulbod a lalaki. Kunana idi asaan ang makapangan no saan asyak ti kasango na. Ngam saan matgayam? Suron kon. Saan akong nag-lunch? Naikatan ti ganas ko. Apay ka saan ka nag-lunch? Adayon nak. Saan nakakasarsarita? Napudot sa tiulo ma. Nagapa kayo iti boyfriend mo? Anya a boyfriend nga ipagbagam. Ang mga no sikati ada girlfriend na. Apay nga ron akasla kagura nak. Ada ka di basol ko? Apay asaan na ka inawis ng lunch? Kunak man no saan ka ama ka pa nga no saan asyak ti kasangom. Sorry Kunak nga minur-urayan ti boyfriend mo. Taiso ti kasangom amangan. Mami, ano ka di nga ibagakan ka asaan ko a boyfriend ni Nolan? Okay. Gusto nga rodan. Umaykan, takaduan ka nga lunch. Saan? Naikatan ti ganas ko. Saan ko mamatakas ta? Agsakit ka no saan ka amangan? Anya ko matibibiyang mo kanyak, ha? Kaya't mo amamuan? Ibagaking ka, into nagreitera tayo.
Ibagam iti mang sukon kan ka. Asaan na ka nasukunin. Tasyak ti mangitulod kan ka. Apay nga tangang nervyusak matan iti inbaga ni Jordan. Amok iti bagik nga agayatak ka ni Jordan. Ngam jak lang amin maoray nga agdaton kanyak. Jak amo na anyamot ti marikrik nana para kanyak. Anya nga tati ibaga na inton madamdama. Tinasayaat. I-text ko ni Nolan. Tapno saan ama ilawan amang sukon kanya. Ita, tadatan dito yung restaurant. Mangan kan. Gaputa dya kaya't nagsakit ka. Anya ko mati bibiyang mo nagsakitak. Anya ka ka di. Siyempre, napatag ka kanya. Kat dya kaya't nagsakit ka. Sino tinapatpatigkan ka? Ni Amara? Wan siya. Siyempre, sika. Apay, agselselos ka ken kanin? Ada ka di karbangak ng agselos. Adda. Diyak amo ti bagbagang. Ibagak man lang ang tipod no amarikrik na. Nabayagin nga gayatakan ka. Nga madabuting ko amang ipod no iti marikrik na. Taapay. Di anya aga po. 5 na taon tinapalabas. Adda nagbalin na best friend ko. Nasingit kami titunggal maysa. Nga midimpod ti marikrik na. Di tanan ang rugi nga inadaywan na. Mabuti nga mga nuy sumat ti aramidam kanya. Ngamit ha, inturturad ko na yung baga. Gapot na siya kayap amaagaw na katiki na ubingam. Naamam la ko mama ti marikrik na para kan ka, Jordan. Amokon. Nadlaw ko itailaan. Nagselos ka kini Amara. Saan ka di? Oh? Ko Saan kan ama kapag-ibak? Ngam kaya't ko latamang nagangan ka. Ay ayatin nakadimat, Loisa. Owen, Jordan. Ay ayatan ka man. Nagkasar kami nga rod kini Jordan, Mr. Lonely. Katita, addan talo nga anak ni. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Loisa. Loisa, pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ket timakonak, ituloy yo ti aginayat, iti asawam. Iti kasta, kanayon anaragsak ti binukelyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Loisa, at taga-probinsya ti Apayao. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Luz, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naapalak, kadagiti makitak, agatangen ti kaarubak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luz. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, ato iti sweldo, bakit? Makamu ka namang i-budget, aging ga iti sumaro naman na sweldo. Sapay nagrigat, agi budget iti kwarta. Oh, apay anak ko naman narigat. Sigud mat nga umdas ti sweldo nga agpaay kada tayo. Ngimatumot amin na nagagatangan. Pati asin, ngiminan. Tay sigud ang magatang asa nga 10 pesos ita store, 20 pesos itan. Ayan niya kamitan bakit?
Para asin lang, nagadupay a reklamo. Basta, nagkurang ti sweldo ngaging kat sumaro no asweldo. Saan ka mas daaw? Isungarod ako na nga i-budget mo. Tapno saan nga agkurang. Tawanan tinamnamag a pangalaak. No di ti sumaro naman na sweldo. Anadan nyo apagkatan ha? Amang ano may batan nyo? Ay na, nagdakgal mo tanay taginatang mo aref, Nora. Manungay dayta. 15,000. Nadadaan mo kami ng Jerifme. Sa bagay, manungamin atawon nga inus usarmi. Apay, ada ka di planom agumatang. Kaya't ko kung mga rodmat. Ay, kag gumatang ka magtanaan. Sige, taibadak to, iti asawa. Lakay, kaya't ko kumamot ti gumatang iti baro aref tayo. Nagbasit namin dahi taref tayo. Agreklamo ka akurang ti sweldo. Ita, kaya't mo ti gumatang iti ref. Ano sampay lang ka di taref tayo? Tamabalin pa'y met. Basta, siyak ti mga remedyo, lakay. Kaya't ko ti gumatang iti baro aref. Ipilit mo man ti kayat mo. No agkurang ti sweldo nga agpaay ka da tayo, agreklamo ka manan. Ala, makamu ka, no anya ti kayat mo nga ramiden. Wen ko naklangaruden. Basta, siyak ti makamu. Imayak ading ko, tanaam mo nga agpapautang ka kano. Mano ka dito utangan manang? 20,000 ko man mabalin. O sige, adda pirma ama. Kun binigat ka nga aghunog. Saan ka nga mapanidya balay mi ha? Saklatan ti umaya binigat dito. O sige, no di ka mauray nga umayag bayad. Siyak ti mapanidya balay yung. Wen, basta umayak nga umay dito. Isang uray saan kan nga umay di balay. O sige, mabiit lang nga rod taalaot ti kwarta. Kan ti pirmaam. Lakay, kitaam to'y baro are pag ginatang ko. Saan ka diyan nagpintas? Napimpintas pa'y daytoy ngam tay ginatang ni Nora aref da. Basta di nakpagproblemain. No agkurang ti budget tayo, ha? Wen, saan ka di ang madanagan? Tasyak ti makaam mo. Mano ti pinanggatang mo iti dayta aref? Saan mo adamagan pa? Mabitlaan agida sara kon. Hitayak pa'y nakaluto ko. Anya nga itinluto masidaen. Adobo asitaw. Anya? Adda ngagpaiso na pintas aref mo. Ngam pagsidaan nakmat iti puro natin. Ano sam ka din, lakay? Nora, barbaron sama tayo ta cellphone mo. Wen man? Regalo ni lakay ko, iti nag-birthday ak. Kinay-kayat kun nga regaluan nak iti cellphone. Ngam di aghanda ak. Imbag ka pa'y, agdabaro a cellphone mo. Kat agpagatang kamot akan ni lakay mo. Wen man nga't paiso. Kadaanan nga minan kat to'y cellphone ko. Ngam na mabalin mo pa'y mat nga usaran, di anong sampay. Imanugot aklaang nga ikatangan nak ni lakay ko. Tapno ada usarak apang picture kadag iti online nga ilaklakok. Ay, kaya't ko talaga ti maddaan iti baro a cellphone. Ay kat adalataken ka no kayat mo ti maddaan iti baro a cellphone. Manungay mo ti pananggatang nilakay mo iti dayta a cellphone. 20,000 kan. Ay, nagninagayang. Wen nga rod, iso ano siya. Naawan matlaang nasisita apang usaram iti nangina a cellphone. Ano sa mun ati lalakaon laeng a cellphone? Saan ang magpaabak ka ni Nora? Di kaya't na siguro. Iso lang ti agdanginginan a cellphone na. Iso kasi ti bagbaga na. Gaputa da online business na. Isultan ti da karbangan na nga ag cellphone iti nangina. Saan na mabalin? Ay, anya nga ti aramidek ay tapno maddaanak mo't iti napintas a cellphone. Ammukon. Panayong naklatan ka ni Just di utang ko kinkwana. Mapan ko kasarita itamot laeng. Ay saan ang mabalin amanang? Saan mo pa'y anabayadan tiin mo na nga inalam? Alan aadin ko. Agbayad akmot kat. Agsusweldo mo't nilakay ko. Adamot pangalaki ti pagbayad ko. Pautangan nakmanan iti 20,000. O sige, kastoy nga rin ti aramidan tamanang. No kayat mo pa'y ti umutang. Ti utangam at 20,000.
Pagbayad mo iti balance mo, itiim mo na nga utang mo. Kat ti agbati, iso ti utangan. Manungay nga ron ti agbati iti utangag at 20,000 no kas pangarigan. 10,000 laangan at mabati iti 20K nga ututangam. Ay, kurang day taa. 20,000 ko mga ron ti masapol ko. Nayunak nga ron iti 10,000 pa iti ututangag. Ang balinan at 30K ti utang mo, no agpanayon ka pa iti 10K. Wen, saan abali ta agbayad akmat? Laglagi pa manang saan ka pinilit? Sika tinang pilit kanya. Wen, danag mun aya. Ay na, nagpintas mo ti camera to cellphone ang ginatang ko. Talaga pa pintasan na kiti husto. Saan ko nga ipapakita kanila kay ko daytoy? Kasigurado ang pagungtanak manan. Bakit? Saan ka ba nakaluto? Mabisina kon. Sige lakay ta, agidasara kon. Nakaluto akon Anya nga ti sidan nga nilutom? Anya pa ingay, natang manan ta isumat ti umanayan di sweldom. Makadlawa kon manun abulan apasig anatan ti paspasidam kanya. Anya nga itibigsak nga trabaho no kasta? Saan ka din nagreklamo lakay? Nagrigat ti agi-budget. Madinsan ti kastoy nga aramidam. Anya dagita awit mo asin mangpot lakay? Siya akong tinagpalingke. Ikan kas kada karni dagita. Ala, isimpamon dita ref. Tapno makargaan mamet deta ginatang mo aref. Sipod ginatang mo dayta? Saan pa'y anakargaan iti karne ken lamas? Kuala kay. Di mo sweldom ita? Ayan na nga itay sweldom. Abay, pangusaram iti kwarta. Ibagam na da kasapulam dito yung unig ti balay, tasak ti gumatang. Saan kun nga ipaigam kan ka ti sweldok? Tatip-tipid nakmat. Ha? Sakti agtrab-trabaho. Ngam di nakpay mapakan iti naimas. Anya? Kasano nga tada ito? Pangala akong nga ititinag ko iti utang ko kanidyas. Manungal daw ay nakabayad. Manang Luz, umayak man. Manang, adda ka di? Nanang, saan nyo ka di amang manggagday, Jay? Ko anak, si kaman laangan ti mapan makisaog. Ibagam nga awanak, ibagam nga adda na panak. Tapay nga ilang mga nyo. Adda ka di ba, Sulyo? San man at hili bagbagam? Mapanukitin ka sarita. Basta ibagam nga awanak. Sige man langan. Anya timbaga na? Dinamag na no ayan nyo. Kat, anya nga timbagam? Imbagak nga awan kayo. Kut kinunana. Ngayon tun sumangpat kayo kano. Mapan kayo je balayda. Kasta ka di? Apay ka di asap-sapulan na kayo, nanang. Anya ti basol yo? Awan, saan ka man adamag-adamag? Kan saan mo nga ibagbaga kan itatang mo nga imay ni just dito balay, ha? Wan, nanang. Apay adi ka matlagrobatan ama pa nagtrabaho, lakay? Day off ko ita. Kasta ka di? Ay, kasano nga tan no umay ni Jas? Ada ka di bagbagam? Apay akasla di ka makaid na. Ha? Ay, awan, lakay. Manang Luz, umayak man. Ni just data. Sige, tamapan ko sa batan. Anya? Apay sa batam. Padanunam dito'y balay. Ang mga ano at importante nga ibagana. Jas, ading ka! Dumanon ka! Ay, imbag na ranaan kayo nga agasawa, manong. Ilumlum mga anak namin ti asawam. Nagkariidi imutang, abinigat nga umaijay balay nga agbayad. Ngam ita, saan matan nga umay? Anya? Ada utang kan ni bakit ko? Kastang agpaiso, manong. Ala. Tangay jak among ada utang ni bakit ko ken ka. Doa kayo ngagsarita. Sanda kay ramraman dita. Sige, panawan kayo dito salas. Madimot ati kastang aramid mo, manang. Sikati nagpilit nga may imutang. Kinunam abinigat ka nga aghulog. Ita, di kamot maurayan nga umay aghulog. Pasensya ka lako man, Jas. Saan ka madanagan?
agdiskitara kiti pagbayad ko. Saan ngaminan nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak? Rumbang laang agbayad ka, manang. Naglawag mo ti saritaan. Itataag singirak. Di na kumamatlikliklikan, Makisao ka kumaitinasaya, Uwan ading ko. Saan ka madanagan taagbayad, Urayom laang. Lakay, pangasim ka di at atulungan na kamang bayad iti utang ko. Awan mo't amok ka pangalaak. Ay, ket makamu ka mang remedyo iti pagbayad mo, Di nakiramraman. Di mo amo ti riga at agbirok iti kwarta, Kaya't mo ka di amabaludak no saan na ka makabayad. O di ka rum iti pagbaludan ti utang mo. Saan na bale? Tasaan mo't atong palbiag ti sintinsyam no kas pangarigan. Anya mo't daytan nga ibagbagam. Awad ka di ti asim kanyak nga asawam. Ket siya nga asawam, kinasyan na ka di. Sakbay ko mga imutang ka, pinanunot mo kuman, no at da ibayad mo. Mapan ka makitangdan, tapno at da pagbayad mo iti utang mo. Tapno amumot atirigat ti agtrabaho. Total, awan mater aramidam dito'y balay. Dakkel matan ti anak ta. Adda kamot dito'y amakigap-gapas, anak. Apayan? Saan kamot asigod nga umay makitangtangdan? Kuwang amin tatang. Saan nga ipapaigam kanyak ni Adam ti sweldo na? Apay gay? Basol ko amin tatang. Ay. Ada utang ko. Kat di na kayat ati sweldo na ti bayad ko. Apay, inan ano maya ti inutang mo? Kuwa. Inggatang ko iti ref kun cellphone. Anya, dahit natin nangigatangam iti inutang mo. Ay, unay kamutan. Di ka lang nagpampanunot, mate. Agbirbiro kak nga ro diti pangilakwak iti cellphone na ginatang ko. Ngamawan mo't gumatang. Nangina ka no. Ay, ala ka ano saan ti makitang dantap no ada pagbayad mo. Ay, unusan di makitungtong ka iti imutangam. At ti cellphone lang iti ibayad mo. Oh. Jas, umayak ko mamanan makisao adin ko. Daytoy pay laang ti maitad ko, ta isulaang mo tinabiro ka kita nga aldaw. Kan makisao ako maano mabalin, to'y cellphone laang ti ibayad ko iti dagdo mga utang ko. Oh, ato iti resibo, kabarbaro pay dayta, tadyak una inus-usar. Ay, unay kakit ngaminan ayamanang, nagpilit kang tumak ngamin. Maala, umanugot aklatan, tapno basit laang ti bayadam. Amangan no sa anak pa'y amabayadan. Ad-addan ng awan maganap ko. Agi amanak tayo manugot ka, Jas. Saan mo nga ululitan ti umutang, manang? No awan pagbayad mo. Nabayad akong ti utang ko kini Jas, Mr. Lonely. Nga maging gaita, saan pala nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak. Isuan na sursurok mati dumiskarte, tapno maadaan na kitibukod ko akwarta. Ngem ti importante, iso amin ti aggastos, iti masapsapol mi, iti balay. To'y pagayam mo, luz. Agyaman iti dayto apakasarita ang pagayam luz. Kati makunak, saan mo amaliklikan ti umutang? Nang runa, no emergency apakasapulan. Ngem no umutang ka, kat busbusam iti awan ka askan na abanag, daytan ti sana nasayaat. Ala, agur nung kakitdi, tanasay-sayat matlaang tay adabukod mo akwarta, tapno saan ka amang namnamalatan, iti asawam. Buwan papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Luz. Manipod probinsya ti La Union, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.